Jutro su ponovo, bez najave i upozorenja, u prostorije naše televizije, mafijaški, bez predstavljanja i legitimacije, izvršitelji u pratnji policije upali u objekat potpuno pogrešnog pravnog lica, ponašali se bahato prema zaposlenima, tražili lične karte i pokušali da otmu telefone od zaposlenih kako ne bi snimali. Ovako bahato ponašanje nas neće sprečiti da i dalje izveštavamo objektivno i samo istinu prenosimo gledaocima. Molim vas, uzmite, oni se snimaju tokom šova. Televizija ima pravo da snima svoje. Ne, nemate pravo da snimate. Po kom zakonu? Nemate mene pravo da snimate. Kako smijete da uđete i da potpisujete? To je pravo. Znači, ovo je druga firma, imamo dokumentaciju, kako smijete da uđete ovdje? Ovdje imamo dokumentaciju, ne može da potpisuje. Legitimišite lice. Kako može da potpisuje? Kako ste ga pustili vi iz policije da potpisuje, kad ili imate dokumente da može? Pitam te ili imaš dokumente, gdje da vidim? Daj da vidim, daj da vidim, daj da vidim, daj da vidim, kako potpisuje? Maši kako potpisuje?